أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ومن كل عين لامع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي بالنعمة تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم محمد بن عبد الله رسول الله المختار من مدر وعليه طيب الأعلاق وسيمي ثم رضا عن صاحب القتمية والكتمية والفردية أبو العباس شيخنا التجاني مفتاح الدجانات لا سيما عن صاحب الكبريت الأحمر ووقود الجوهر محمد بن عبد الله على خليفة العاج محمد نياس رضي الله تعالى عنه وبعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أيها المستمعون الكرام نحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفقلنا ننجلوا إن جفلا FM 96.3 فجفلا TV YouTube Facebook Twitter foke andona yeten def Instagram inwe sima arok njul anu tuler sallallahu alaihi wasallam mi Amet Ndiaye sereru Baye Khalifa Niass turando Amet Babakar genonge ko kawon mi dakwidu nem fi tan talata fu fadna ngotta koy asimna leke na xeñ in bakandina nun nda ɗerandan noxe andona ye ten refo sirigne in a ref faap in te ref docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass fo ɓemonge andona ye ten ref PDG te ref Cheikh Oumar nda no ñuxrole Amet Ndiaye o ngekox ka won comme ne nu nantan i leya nuun reke xaye i ndakwid no émission ne ref na njoktoor na diine l'islam te ref ab onax julit o ñuxrole xexata meke na immeuble Seydi Mouhamadoul Amine Niass Derklé no mbamir in o xe ref na na table ale a ref DJ Paco fo xe ref na Mame Thierno bonu mbaga ino nan nenu mbugit na in we ngedana nuun rogo yaal jam ngedana na qoox in oxu andona ye rek waxe nan gilwa in fo mu wagona ref rek in we layange assalamu alaikum ndanay mbiit una na talata fana ande in we ndefoga fa nuun ke andona ye ten ref ngen tan te ref rek ke na xenanan o ande in we tamle it an o kiino xe nete warna xena nit nderum fa rogo yaal yam ten refo premier o ken tan nda nderum fa Seyduna Muhammad fe andona ye den fo tuleer ten refo tuleer nda den fa rogo yaal mbaye samir to mu i ndefna o we yona fa in nda yit
indef an fa nun lala nune malaka ke yitamin ande fa wa andona e baye samir fa in yam rogo yal ten fokatun fa in ku imbi a denga a ambinda nda ajutanga andeta boxotin oxe andona ye ten ref rogo yal subhanahu nda indef an fa nun bangaroyo noxe andona ye ten ref o yal mbin te ref kel fa fay andona ye ten ref faap fe fayay nda o ɓi nete warna nand fa den o ande rogo yal subhanahu wa ta'ala ten simtun nda itamin indef un fa nun rek ba mbadidoyo me andona ye ten ref o xe refna o kor fo o tew ya andona ye ilay anun o ɓiyonge andona ye kate ref fa yayum a ref fa fapuma ñowa fa den nama waru nand nda a ref fo we andona ye den def gel fake ngen nayo to a ndef uyo wa andona ye dal fog fapuma ndef mba de ndef tokorum mba paptewum wagna fop nete warna mosanit bo ande fa ngen den fayagna ref ke ka andona ye xana xejem xaye i ngar rek continue fa nuun ke andona ye ten ref ngen tan ne o kor a gen na fo o tew yam nanga layayo ke andona ye ten ref fa ngen fogum o tew fo o korum ten ref ke andona ye i mbarataga moƴo ngenox yam a fiqa o fiqelola andona ye jam soom fo jofanten xeƴuta ba a taxa rogo yaal kat a jangna in ne andona ye naga i mbaru ndonoox bo ande o ndeerte ngene dara roɗig ke taga ten taxu na suratu nisa'i aya 34 rogo yaal subhanahu wa ta'ala o xalaya ye الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للخيب بما حفظ الله روغو يالا لاي وخي اندونا يي كا او دولوا فوخي اندونا يي كاتي دولنا o xu refna a wara and ke andona ye kaga ten ref ke waruna ba a fi'angan fa ngen feyene xana moƴo mos fa ngen feyene xana ref ka rogo yala gidimna fa ngen feyene kude njegna taga kaga xana ref ka barke na ten taxu rogo yala lay faw te jeg o xa andona ye ten adoxu no we yonna yam dika yonanga to o leng fi'e o kendum nawle jege kate ɗetano ten a settino ten yaag den ɗikkade mbodka a ndef gend to ngendira jeganga rek a waga jeg ka andona ye xana rimel taga te ref ka sentox andena ten taxu rogo yala laye o kor dal fo o tew mu ndolnira refna a fiqa yaago tewoxe fata ande o kooroxe ten refo xe andona ye ten ref kel fa fe fata nananin fata jaɓanin nda fata nan gilwin fata respecte in bo ande ku andona ye rek o xe buga jeg ku te fiiq na fiiq fata tewoxe a gar a asoxe xe andona ye ten refo korum yaam o korum ten guutoxu a faap ten guutoxu a yaay ten guutoxu o siriñ nawo nda yit ten représenter u oxe andona ye ten ref rogo yaal mbaam rof yaam rogo yaal ten coɗun o ndomonge refna kilifa fe nda koy wo fe andona ye wo refo kooro xene rogo yaal ka telonge ke coɗonga te ref kilifte fene bala o ndombole o roko xan te ref ke andona ye ten ref kala neno cokof kana tax ka mandarga faya kat adal fo et ten refe bima fadala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim o wago ñir oxe andona ye ten refo teef
waago genin oxe andona ye ten refo teef waago ñoowin oxe andona ye ten refo teef nda dolnin no ya andona ye no mboota kama ndok dara manki ke o refo koor pur rogo yàlla lay naxik keke dey ten ref ke andona ye o kooroxe moom waage ñak no ten te etandin na halalum fo doole o tewa jegangaan wo o kor wo a waru o tewa jegangiran wo o kor wo a waru a jegangaan o saqin coɗeno ten o saqangiran to te jegin to jaɓirango ten o ci reti waaɗ kin coɗno ten kaga tena tax ka te et yaag wo anda ke refna droit of wo o tewo tamin nun we ngena wo fo korof njong ne a fiqa dara xeƴeten lu moy ka refna jam fene koy a refanga ye o korof o xeƴu fa ñaal fo yeng a fexeya a etan ke andona ye ten rogo yàlla simtu wo o dal fo jaɓe ten kat ten warngo coot baƴut nda jaɓkiro muk te xel fong fangen fa felke ten taxu rogo yàlla subhanahu wa ta'ala a layon koye fa salihatu qanitatu hafizatu lil xaybi bima hafiza allah wo o te waxe o koro faretanga bo a sutoox mbin ne refe meen fato ñiroox humnu ande wo refo kor wo refo teew wona dolwano mbine yaag fi'i pi'el no tew o korof refe meen wo gutun no mbine ku te fañit ina no mbine fato ñoxor fo o ñisof boba fi'in bara mbi'inoyo me andona ye ten refa cinju kaga xaro adni sadar a rogo yàlla subhanahu wa ta'ala e o korof kata jega ka andona ye bugiran ten andu no naalo ten andu no kate fañtango ten andu no kate bugeerna kaag na kat no xet taaga yaag ba cung bote lal nga cinj te nang te fesoox rek o dal fo commencer kaag na e a o sir ñoxe kata ñaaj ka o sir ñoxe yaate ñaajik na rogo yaalo xe ga ang yaag gayi xoxof no kuute fañtonga kaaga rogo yaal a fañtin adni taaga ye rogo yaal sambir ke fa wo mukk ba jikoox ngorof no korof refe meen ba a tax o ret malook ba jikoox ngorof no teef no korof refe meen ba a tax o rok no waa ka wareerona rok bat moof mukk ba xa ɓeef o xaƴa den dende ta mbi'ik ka andona ye faap dena ref anga kam mbine kaag na saɗirano mbi yaam oxu yafna a faap na yaay a ɓeerandan nda oxu sadna a yaay xano fi ka andona ye o feet fa lakra o feet fa lakra xan problème a soɓongta yaam mbanu o korofa garna bo kaag na feɗarin a waaga taaga ɓeer bo te jeg ka andona ye kaag na kat xana sosoor no kaag na bo sambira waaga jeg yaag koy fat i ande ngentan nene ka te waro geno xel ceek ku i mbaag na te refo kooroxe te refo tewoxe mbind dik saqun o kooroxe koy ten askanteno ten nda mbanu te fesooxna o tewoxe ten refo xe andona ye ten waro saq mbind taawo fa refanga maaga xana coɗong ke andona ye ten ref kelif tewo fof yaamo kooro nda wo xel fun te gara asong fexey bo barok mukk no ka andona ye refe naga to yegoriro teen fo we andona ye den def gel fa of wo o tew kene fafanga i suur no ke andona ye ten ref o pog koy oxu leyuna bo ndik rek o kor fo o tew o kor fo o teem maaga ke andona ye ten ref o fog maaga moƴu saxit yaam o kiino xe waagiro tako teef to refe o pogof waagiro o korof a gara takong nu ngar ngen to nu ndefe fog kam o fogo lene taaga nu nga'ta ye gentan we andona ye den ndeeru nuun fop
no fogolene ambogit ka to kammene no fogolene ajiga xa andona ye neew si doole yo ajiga xa andona ye o ndimano yo te refo xa andona ye yaayum ñowateer mba fapum ñowateer weke fopa ndef fa nuun den andu xa ɓi jiitle yo den andu oxa andona ye o teef ka te ɓislooxidini te dolwida ten andu oxa andona ye ka o ci'elo ten bona surga fay nun fop nu ndef kam mbine waag na foga ndefatu yaam kene nu andangiran rek te ref ka andona ye xana rim o njeeɗ em ten taxu ya alquran a layidan ka te leye wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa bizil qurba o kenta ndoxe andona ye ten ref jege ñaale wal yatama oxe andona ye ten kat ka te ñak oxe andona ye ten ref way juróom ka wal masakin fo neew si doole yaag kene itamin a wara refel a xeñtoxel bo ande xana dal fo mos bo ande problème fa leng jeg ke taaga to kene kat kete lalta rek ten refe o fog ka medna a rogo yaal subhanahu wa ta'ala yo ka jegna doole yo yaag jam soom ten ref ke andona ye ten xeƴu taaga yaag fat i ndamor mboga yaay fa faap kene ten taxu alquranul karim o retanga no saaro leke refna ali imran na ayat 103 xado soɓ rogo yaal subhanahu wa ta'ala qala taga ye wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nda waskuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'daan telaye fat nu ndamir mboga yaay mboga faap no ɓaakole ngole andona ye ten refo ngim roog te refo ɓaakole na roog o ɓaakole na roog ten ref xar e rek fatum sed fi ka andona ye refe nene nda fatum moytoox fi ka andona ye faaxeer fatum moytoox loroxe andona ye ten refo poges nda bala moytooxa kene fatum and koy an refo poges te an refo pogof te oxe refna julit nena wo ten refo pogof yaag koy fat nu ngidma a roog no ke andona ye ten ref a xewal ke andona ye tena fi anu in bo xaye i ngetoyo mbago ɓaatra yaam ke taxna rogo yaal o ɗeet loxangaan mboolem ku andona ye tena defara o fog dara saxe taaga wiil yaag buge dara ka andona ye kaate ñoxoɓand kan yaam o ɗeet loxangaan ten ref ɗelem o ɗeet loxangaan ten ref dango ɓay o ɗeet loxangaan ten refo dakir te refo caf kena daka a lang a saq anga wiilo ɓeranga kam qooc sutukiro yaag ka rogo yaala fi anongo jafo lene pour o ñaaƴa taaga ka andona ye ten ref jam ngir we andona ye den def fog a mbaago ngibir a ndef leng ñaaƴi taaga paax delem le saqe wiil ɗoye a ref anga ye kaag na ka te ref u taaga o doonanga taaga ndang sumu xana ɗom nda o buganga doon taaga lakas xana ɗom o buganga lay taaga xana ɗom rogo yaala laye keke ne damtanuma fonka in yaam ke andona ye tena defara o fog ten taxu wo o war defar delemof la bo ande ku laya taaga fata ref ka andona ye kate defar ka o fogole kate defar ka ndolnir ne kate defar ka ɓasil ne kate defar ka saaxle nda xana ñaaƴin ke andona ye ten ref calel ke no fop nda o ɗeet loxangaan bo ndik dango ɓay o ande kena yaxga teen o na japa mbito ɓogwa kaga o bombata o sak anga ka andona ye ka bugno cit no dango ɓay a ref ka yaag kuna tegooxa teen fato fexe bo kaag na a ref ka lewna ka xoolna nda fato fexe yit bo fogof wa o cooɗa den no ke andona ye ten rogo yaal a lasong ten taxu
o tuleer sallallahu alayhi wa sallam o xelayaye kene fat i ndamir mboga yaay mboga faap yaam oxu andona ye wo kat woxe refa xa andona ye buga rok aljanna fato refo xa andona ye ka o bugir ka fo we andona ye den def ɓasilo fo we andona ye den def fogof fo we andona ye den def gentanof ten taxu te leye qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayrata la tadkhulu ljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu te nu mbage ndok aljanna yam bonu ndoka aljanna kanu ngima roog to roga yalla laye nu mbagiramo ngim to nu mbugre kam nun yaag mbugira nanga jega ka etta nowe andona ye den def fogof we gentona yamo kuna wada o xeso niban ka etta nasal njogof yaago xe fogtona yaay fa faap o xe rimonga te ref gel fa ɗikke we mbogna fa yaayof a yaay fa leng te ref tanta of ka we mbogna fa faapof a faap mba den def fog faap te ref we andona ye den def paap te wof ka we andona ye den def dokora fois we andona ye den def we gennona fa den we to kat nu ngesa bo ndero yo ka andona ye ten ref jam fayagna fat nu mbexey bo dara bararot ginin rogo yalla laye nu mbugrange kam nun nu ndokke aljanna yam nu mbagiramo ngim to nu mbugre nda kam o fogolene inga ataga ye oxe andona ye ten refo kentant yamo kina waga ref o pog nu mbogo yo fo oy mba nu mbogo den to ref ker oxe andona ye ten refo kentandoxe nda o kentandoxe koy ten refo xe andona ye même nu mbog ange yo o den nu mboge fo oy nun ngenu a jega nga rek jam rek o jeg jam a waga simel simangol lakas o refo sereer ten tegara refo ɓambara mbitte refo ƴoola mbate refo saraxule mbate ref o njaago kaagna fop a simangol ka den ngutatira fop fa ngen fay nu ngenna sis woroyo oxu jegna taga jam rek fop a jeg jam oxu jegeerna ta jam nun fop nu mbaga ñako jeg jam kene ten taxu xaye no ɗeeta xinax a ref anga ye xaye kanu moof bata miñ te wup fidel no mbin ndetar wala o sereer refum de nda o kentan soxene o ɓambara yo a ɗatejonge ten yam i mboge tus i nanore yo sax ona setanan o meldana waga inor mana a gara dal no me andona ye ten refa ndokof a doxale ong to itamin jira garanga o xa andona ye ten na bimble kang no jir lene mbitte falak tong rogo yal som ten andun to o leng wage taga adoox oxe andona ye ten ref oxe andona ye ten refo kentandof ten taxu rogo yal o retanga no saaro leke refna Anfal ayat 25 rogo yal o xelaya ye ngentan dal jam som ten xeƴu ten ngentan dal a qenan rek ten waru yaag fat nu mbexey bo fitna bara inoox no ke andona ye ten ref a ndeer nuun a inooxanga a ndeer nuun rek a waga ñako fod no xe andona ye ten ref oxe yokuna rogo yal subhanahu wa taala a laye wataqu fitnatan la tusibana allazina zalamu minkum khasatan wa'lamu anna allaha sadidul hiqab rogo yalla laye fatnu moytoox fatnu sadax ke andona ye ten ref fitna yam fitna fod ke muk no me andona ye magna maga calculo ye maga a fod ka o loqola dangna yo o ref ɗoxang ndaxar ne a waga inorto ka gara xañong ku refona refo maad mbit te ref buƴ na andona ye a yeta yi wo xe refna o maad faale irag yaago ku yokna fitna waga taga ñako mucc to rogo yalla lay ku andona ye mu fodona rek woxe ñaaƴa ka taxna fitna a jeg ndero fowe andona ye ten refo fogole ndero fog fo o fog ndero kentan fo o kentan andi ye mi rogo yal kat jegra fa mi problème na andona ye faw i njas nor mi fawo
yaag fat i moytoox yam xa taxu we ngen na waaga dena cooɗa xa ɓay we ngen na waaga dena ngesa a nget we ngen na den mbaagu sofiroyo ke andoona yee ten ref xelaat yaag ku andoona yee woxe xicooxan ku te refna ref intérêt sooraale iteen intérêt fa yeene xara rim ka o feet ndax xana dépasser a déborder ba a rim ka andoona yee ref ke ka moƴna a refanga ye ka o xicooxaayo te retit nen o ndombo te ref ka o dodkeel fexey bo na xooyra fexey bo we gentoona ba atana den fitna yaam o xooyranga xicoorna andoona yee waana ka de ngar ka a ndimle iidong to o ndimle ngeene kata waaga ret ba a sulit ka andoona yee o kiina waagata ka ñako ñis mbaa o ndeerte waaga yaqooxta mbaa a tolaxa waaga taaga tas wo wara calculer kaagna bo fañ no xooyir to o dal fo xañ xooxof ke andoona yee ten ref intérêt faagna pour waago sowe we andoona yee den kato we no jam den wo xe andoona yee itamin keke koy nanga no laya surtout ka te ret ka no côté we andoona yee den def politicien ke o bugu rek o ndombo bugo dodel a tax wole o xene ne te ñaaƴnita refe nen a tax wole mi kat mete refna kam waro ref ma a tax wo kat wole kam xooyra ndaje de layonge ndaje ware jeg o xeto lene ware jeg ka te fañtel wole fal force xanum jegandin yaam kam ci ele ten droit sooraale i we andoona yee a inooxanga andet no ngeto ngaagna xana ngetiidoyo fo we andoona yee den mbañtun de ñoxoroyo den dik te ref face à face an na gaañoox kaata an na xon kaata nuun lik fop nu njega responsabilité yaam waag a ñako fañit pour jama jeg ndaa wo itamin waag a moof e comme kam fañtel to ɓeere a ɗat to retanga xan yaqoor a jeg xan lorax a jeg fatum moof wo xe andoona yee itamin a leerange maana retanga maaga o ñisa waaga yoqma to jegiro doole o waag moof moofir o retanga bo ñakitma o ñisof xa ref xa te'of tooña a roog o yaal yaam waag a moof yaam oxu na reta ma andoona yee a woorange meke kat waaga maaga ñako muc to o waag moof to moofir o retanga maaga ka xiroog to oxu andoona yee ta xooyra ka andoona yee wiin wa a njasnooranga xan xa ñisa sam yaam xana jeg wa andoona yee ka de yeene ka gen dene xanum toroxata den xanum gaaña den waranga den a ɗates o xooyranga o kiina xonanga maaga wo sooke oxe warna aussi o leng waage laye ware no diyaam yaag nuun dadu fop nu njega problème fa roog o yaal wariro fañit fañta waag a moof forcé ret waag a ñako xooyir bo xa ñisa sam o retanga na suratu nisa yi ayat 93 roog o yaal oxe laya ye oxu andoona yee xooyra ka taxna xa ñis a samtaaga no ka andoona yee o diyaamo o feet fa lakra roog o yaal o nanga dek a fidelo dek it ka yaag fat i ngaƴa yiif ina paax e gentan i ndef ino mbogu Sénégal gentan i ndef ino mbogu saate fe gentan i ndef ino mboguyo o maaxo lengole kana famille bara tax o yaq ke andoona yee ten ref fogole kala ndeer fog faap bara tax o yaq ke andoona yee ten ref o fogole ndaa bara tax o fi taaga ka andoona yee roog o yaal xan o jeg taaga ka refna bakkaat fa taxna roog o yaal a fuuxanong ten taxu te lay waman yaqtul muminan mutaxaamidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiha wa qaliba allahu alayhi wa laxanahu wa ahada allahu azaban haziman roog o yaal a laye oxu andoona yee wo andu ka o xooyir ka taxna xa ñisa sam wo andu ka o fañit ka taxna xa ñisa sam wo andu ka o ret fuudik ka taxna o ñis fa yoqma to te leeronge kene kat jege dara ka andoona yee xano kiina waag no fi ba a jeg taaga jam mbaa o jeganga taaga jam roog o yaal soom ten taxu kaag na jeg ndaa ku refna waag a taaga xew wo xa xooyruna
ku jegna taga responsabilité faya naw arefka to ku warna o kinto din nun andu kanu ñoxor nun andu kanu ngasir nun andu kute wagna ref o warinto din rogo yalla laye fidelo yokor ka o fet maga o dek itka to it fot keno kagna rogo yalla xana xawong a xawala andona ye ten no xuxuma xawit kan to xu rogo yalla fu xanna a xawang no fuxum la fogum a xawalagna xana jegi dayo nda fato ande rogo yalla fo xoxum o xe fogwang mu wagona fot na aduna jekkatiro paax yam xoyra xañi sa sam mbit fañta xañi sa sam mbit wo fa xo forcer arrêter kam reta far force o ñi sa sam yak no di yam reto kaga ten taxutele wo xe andona ye kagna adalang fato ande mbugal fa ma ko xe cungang o fet fa lakra wagiro taga mucc yak koy fat imosanda ke andona ye ten ref ngentanne yamo kino xe o buganga ngentandof amos fo xe andona ye ten gento ku andona ye rek kate ñoxo banda jam faya andona ye ten refa ndeer nun warano ƴuf ten taxu o retanganal al akhdariw sax o welaye la ya'ilu ala al mukallafi an yanzura illa muslimin tu'zi te o kiin o xe andona ye mukallafo ware deta o kendum a detala andona ye kate tax kate diit yag ngentan ka forna yo o fog ka forna yo kate waro musandel mu i mbotna ndaga i deti rogo yal fo xoxum ngentan nene te jangna in a bug i sankox ke yo i mak ke yo no ka andona ye ka moserna yo te laye way ngoxit yo ad elem nuna ke yam delem ten ref ke andona ye ten wagu yak fop nda ten wagu defar fop ya koy fexe yi bo ngentanof ne o xe gentona ten gima a rogo yal to gime rogo yal kete simonga ten refe o fi a paax delemof leke fexe yi bo na laya o lay taga ka andona ye ka xenna yo mba o waga ngirano lay o dal fo tim in qottano no xe andona ye ten refo tule sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخونا ليا ليكا أندونا يتنا دفرا أفك ليكا أندونا يتنا دفرا ساخ ليكا أندونا يتنا دفرا ساتفي ليكا أندونا يتنا دفرا أطلع خلي leyka andona yetena yara basil ne bo afetanga dembago ndefoyo responsable ka andona ye kano mbaga mbajana xox den ke andona yeten def coxla den ka nda bar in naxoyo basil in ke yam pap in ke angeno xa in mede mbar ina ino ngeno bo xaye in kat in yehe yo leng illet ne yo lengo bay ngir te sakana in ke andona yeten def basil in way bar i sangi ko yo andona ye den def basil in ke ten taxu otuler sallallahu alaihi wasallam e man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut woxi gimna arogo yal gime o fet kan ingeno ko na kena xaminya la teref bes pench o nanga la yano dele mofle lay taga ka andona ka xennayo mbit o tim nda o retanga na suratu insan ayat betu nahik fo ayat betu tadik rogo yalo xe buga winwe mbugo mojo bodaxiro yo noke andona ye ten refo fog ataxte layo nge mexe jang nang yamo xe andona ye ya kate sutox adna o garanga dal fino dimble yirmin fogum xana ndamo ngoyo ambi o ngoyo o xa andona ye o kino paax refo ambo katong na qox den o donga nga den de dongo ngoyo yam o timel kate fort ndax andona ye natu kate dal tokum o yirmin bo dimble in to fa ko xiro o xagna itamin manute su toxna no biqil nene andona ye ten refo fiqo lene te ref xat fene xana fi on o refo xa andona ye o kinu mo refka ten taxu rogo yalla lay wa yuthimuna tahama halahu bihi miskinan wa yatiman wa asiran te lay fato dimble o xe andona ye ten ref neew si doole yam wa njegna doole fo wa njegerna doole yaag fat i ndimle ir kam in
we jegna doole fatan ndimle we andona ye jege doole we jegerna doole a mbago ande weke kat we ndimle a in deni tamina fi angan de mbaga deno yene a yoon fa den a mboga fa den a yaay fa faap soxodit ke den ka andona ye kagna asaku nda dimle i tamit oxe andona ye ten kat kate ñak oxe andona ye ten refu way jurum yaam oxe ga'eer na yaayum ga'e faapum to ga katiran wo woxe ga'a yaayof fa faapof mbit woxe ga'a faapof mbit wo kat wo magun warano dimle boten lol ke a faap te fi nga faap oxu fe'engo a faapa coɗong njer yaag ngen tan kena defaran rogo yaal mose wat a jangnana in nda bo niik rogo yaal fo xooxum oxe laya ye fat i ndimle ir to oxu andona ye a refa na xat-xat i ndimle in bo te sutoox no kaag na yaamo xa xalkeer na na adna jege to oxe gentona a retanga bo te miñ te xal a fi njuumte o wasana ngiran yupin yiif a waga sulit ka andona ye ten ref ke refna problème te ref fitna o xupdangan to ci inu a waga ret bo te miñ ke ñakanona dimble a tax ten fo xooxum kat te ret bo yiifuma coodine fatum ñada gilong fatum guudong mbit fatum agressé ong mbit fatum warong ndaxum jeg ke jegoona mbit sax te xañong ke andona ye te ref doole yaam waga xup ɗo kiinoxe xalal te xupong o and te ref xam-xam waga xupo kiinoxe xam-xam te xupong ke andona ye ten ref xalal yaag i mbokatoranga mboga yaay mboga faap rek te ref leng ndimle ir to rogo yàlla tax kaagna xana ref ka andona ye ka xenna a refa to o nanga dimle a oxe andona ye ten refo pogof dimle a oxe andona ye ten refo kenta ndof fexey bo o ɓayo ñama ko fa yoɗoxanga o ɓay fo janoon bara yegin yaam na paqa xa fogu oxu andona ye o nanga cooɗta sen to xa taga oxa gidmonga te refo kiin a gidmangirang rek o dalfino suq nda oxu na fi'a to rogo yàlla tax ka o fi kano yiifof ten refe oxem fi ana dey rogo yaal taxu fi anan yaag sentooximo ngidmum sentooximo tabdum a rabdangam kate bet ka xam da a rabdangiram rogo yaal oxe ga'a to rogo yaal ɓoran keke andona ye ten fi o retanga no saaro leke andona ye ten ref al insan bo ndiik rogo yaal oxa te leya taga ye innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukur fat nu ndimle a neew si doole ke fat nu ndimle a we andona ye den def baayo ke fat nu ndimle ayo we andona ye njegeer bar nu siis yaam nu siisanga xana tax ka nu njeg ne a ref ka andona ye nu mbaag kirano mbagid to a waaga yaqoox to rogo yaal buge fa yaq to oxe nu ndimle a refanga ye kan ndimle in to rogo yaal a tax kaaga day rogo yaal mbanu te rabid na nuun nu ndal fo contenta ten taxu te leye ndimle yo we andona ye njege doole nda koy barnu sen toxtaga a tabda lakatala referna a tabda le andona ye ten refa tabid rogo yaal te innama nutimukum le jelahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran mbi yo rek to rogo yaal a tax fat nu mbi rek to rogo yaal a tax kaagna ten ref ke andona ye ten ref ke moƴna ten ref ke andona ye ten ref ke faaxna ten ref ke andona ye ten ref ke o kiin a warna ref a warna fi te ref jullit feye te ref ka andona ye xana jirñir xaye a jirñiño feet ya xenandi kemte layu kattanof no ku o jega bo jam a sax no me andona ye ten ref mbinne a sax no me andona ye ten ref saate fe a sax no me andona ye ten ref saaxle o nananga koy de leye o kentan pind xar baxay no naxik no ñamakof pind xar baxay no naxik no njanonof pind xar baxay no naxik mbaam rof fa a cinjof waag na fop foga ndef fo we andona sax to ngeneyo na saate faye foga ndef o mosananga rek kaag na adal fo xen nda xaye o retanga fañra fo o kiinoxe ba te sutoox adna to a soɓu ka o te jeg o lat jamo la soqan anona wasnoxin xaq faafa to wagantino wasnoxin xaq mba o fañra fo o kiinoxe bo refo ndeerte ya xonona andiro anna sutura and kang oxe moƴ ona fañ soom yoquma te warngo genoox wallahi alaxira nu ngetanga maga xano sedda jeg yaag fat i mosan
ad elem ina ka ku ilaya fatal ref ka andona ye ka wagena nano axe nonof ku andona ye o layangan te at sabab kaag na fat wasin kaga ten taxu Seydina Aboubacar fo xooxum aret ba a fuura delemum e delemes lene ku andona ye rek o njeɗemo a dabam na adna rek delemes leke ten ɓistaxamo ten to pourtant de delem lene tena defara o fog delem lene tena defara o ñow delem lene ten taxu i mbago ngeɗa roog nda yaag delem le fat i ngañinoyo ke andona ye ten ref ke roogo yala gidmeer na to mbexey bo ke roogo yala gidim na i ndefta ten taxu o tuleer sallallahu alayhi wa sallam ya andona ye oxe andona ye ten ref Muaz ibnu Jabal oxe andona ye ten ref Seydina Umar yaate garna alayo tuleere Ababacar oxa fuura ɗelo mum la e yaam ɗele mum le daal problème ke te jeg na fop ten atno ten kaag na koy fa njang fa maako a maya wa andona ye xaye o wena kaso fe mba den ndef no problème a ɗelem den soom ten mbi'u den ka den ɓistu den ke andona ye ten ref kaag na o tuleer a leyine Muaz te iyo te a maya wa andona ye owa fidel ka ɓekna den maaga ten ref a ɗelem dina ke yaam ñaaƴeego taaga o fog muude so ina ngentan na andona ye no jama ndef de mbexey bo a mbuuɗoyo ngañ na taxna sabab a dal fo ref maaga no fitna rek a ñoowoguyo a njangnayo ɓasil ne rek ka andona ye o feet fa lakra naɗata ponu taaga a ngeenoox ka de ngara a soɓo yaro ɓeef tega den naɗata paax de mboot fa den a mbexey ba a tourner oyo ka andona ye ten refa yiif dina ka bo de ndefa den no ka andona ye refe naag na kede ngene na a qoox den ngene iranoyo we andona ye den def gen den kaag na ten ɓistu den fidel te leye sakkalat ka ummuka wa hal yakuba naas fi naari ala wujuhihim illa hasahidu alsinatihim rawahu Muslim yaag fat i moytoox ke andona ye ten refa ɗelem ina ke o tuleer sallallahu alayhi wa sallam a reta sax ba a jangna in ngentan ne andona ye naga i mbar yu ñoowit o ande xana tax o ndeerte ngena moƴo bo tax o xu refna damo ke ndof to roogo yàlla tax te leye o ret anga xaye bo jeg ka andona ye ka o jawan te ref o ɗegoleng ndawal o narno ñaam to oxi gentona jege ka te ñaamna to a ga'an fexey bo yok foof la fi foof la te may xafino ñeexola coɗin taga te yer xana tax te ande wo fayne kat yigano to yit bugano damit yaam o kiinoxe dara waage rabit o kiinoxe ref na xat-xat o gar sutin taaga mbit ka jegoona o fogin fo xe andona ye ten ref oxe andona ye ten ref o kentanof o tuleer sallallahu alayhi wa sallam a leye ya aba zarin iza tabaxta malaqatan fa aksir maaha watahahat jiranaka rawahu Muslim te leye wo aba zarin a refanga ye ka o jeg ka o jawate refo ɗeggoleng ndawal doonte kon kaag na giñirang to o kentan fo xene kat a doonana ngid fato fexey ba yok ke andona ye ten ref foof la te refo ñeexola o jawangan bo te ƴuto xaf taga o ndik dal fino coot taga te waago ande wo fayene kat o xaƴtan yiif yaag fa ngentan jam soom nda kaga xa andona ye kat tabax ka te maxa mbindum a fi in deuxième étage bala te moƴa jeg ka feluna te genoox no étage na a dal fo ɗugoox ke andona ye ten refo maaxole no kendum a ɗeeta pour a and ka refna kam mbindum a watan kumpa kaag nana fatoño ref kama ndokof wet xa bafulof bo te sis te leya rek coow la fakkeer na o xaaga waage daan waage fi dara no mbindum kaag na a foga no ka andona ye no tooña fogu xaq dekandoor woxe rod ginan ref kam mbinof te luye o luye nu mbogo maaxole a leelanga bo te xool o gar yip ma foofi mbito bax foofi don maax mbinne te ɓeerama kene fop a fogano ke andona ye ka te rod gina ke andona ye ten ref o ngentan ba a tax jam a waaga ñako jeg maaga naate waritna o tuleer sallallahu alayhi wa sallam a reta sax bo te miñ te leye ngentan ne kena moƴ kano mosen
ten refe goor we fo rewe den def men nda wo xe refna o tew jagar of kete maya fop sorale e oxe andona ye o tew wo comme wo to a ref fa wo kam mbine mbit te ref fa wo kam saate fe mbit sax de ndefoyo kam saaxle a seetanango yo no télé ko fo lakas wene fop no kentana def fexe yi bo bara atoyo problème we andona ye den def gorden we mbit de atayo problème be andona ye den def a qooxod den de atana den problème yam o tew ngendira andu to o rokwanga ka moƴna ke andona ye ten a roku a wagano bis bo tay rok no ka andona ye refe mate war ina ɓeer pour a wago jeg kaag na yam buge oxa xefuna buge xeef xoxum a jega rew wa andona ye oxa dadna den rek a mbañu a jega xa andona ye oxa ga'ana wo tig xana fexey bo a jeemo jegi kaag na woxe andona ye koy woxe foxe andona ye xaye ten kat jege sax payna te ñiroox na te et o ret drokoox ñira xof masu dal fo fadid no maaxole jagar na to te ref fo o korum a retanga ba ato o korum problème naw o saqa ɓeef rokana den ka mosna au lieu que o sorale oxe andona ye ten kat xa teɓandonga saqu to o ndeɓandong ande dara tabaski fay gara au lieu que o dimble in yam wo xup ɗun ci ale o ɓeem wo kat na o fi ka ten refe o jikano ɓeef bo ƴut heblo ɓeef teret a dal fo garuwale a den o tuler sallallahu alaihi wasallam alaye qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairata ya nisa'ul muslimat la ta'kirana jaratun li jaratiha walaw firsana shatin te donte kon o moselo wo o te waxe andona ye wo ref no mbinde wo ref na koñale wo ref na saate fe wo ref no saaxle fexey fo bo gayir fo ke andona ye ten refa mandax fo o faax baba ɓek gendof we no problème ka taxna den kat de mbago njegir fa rogo yaal ka andona ye refe o ngidim no ñow den ba atana den problème no ñow den kaga a refa ka andona ye bo ndik a simte nafa ngen te fog no ke andona ye tena mosan kan yam surtout koy tabaski fay na gara rewe fop oxu layona a jega wa andona ye ka te laya non cungi rek sutoxanga xana ande refe mo kendum sutoxanga xana ande o kores ten wagu men sutoxanga nangam fa nangam to kaag na a ref ka andona ye ka te fañtel retanga no xe andona ye ten ref Abou Oumar o xe laya ye te o xe andona ye ten moƴu no wena yoona o yoon o kentant o xe moƴna ten te o xaag na ten ref an te xayrul jirani hindallahi khayruhum li jarihi khayrul jirani indallahi khayruhum li jaratihi te o xe andona ye ten refo yoon oxe moƴna no yoon we o kiin wage yoon fo xa andona ye nu ngene yaago kentan tena refa o yoon o kentan tena refa o pog te lay o xe andona ye ten moƴuna den koy mana rogo yaal subhanahu wa taala te o xene kat ten refo xe andona ye ten moƴu no we te genitna o xe moƴna no we andona ye ten ref o kentan ten refo xe andona ye ten moƴu no gentanum ku te jegna no paax a xene in wa andona ye den def gentanum wene yaag fat i ngeno xoyo to ande rogo yaal a fonka a ngentan a fonka a o pog nda kene fop a ref ka andona ye rek ka te doole anda ke andona ye ten ref asil ne na sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten taxu han abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam te leye wallahi la yu'minu o tulerna laya wallahi la yu'minu te dal fo daaboox a cafata dak na rogo yaal subhanahu wa ta'ala e gime wallahi la yu'minu te mexe wata na rogo yaal subhanahu wa ta'ala e wallahi o xeekum layade gime di layne i an gimeru wo o tule sallallahu alaihi wasallam an refa xe andona ye ten gimeru te lay allazi la yu'minu jaruhu rawahu muslim te oxu andona ye bugiro o ken tandof yene ino jam
yene ino paax yene ino te sag mbanir yene ino o wod o xaag na gime a roog yaag kate d'accord ka rek no kete lay inaye la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu nu ndokkeyo aljanna mukk feeg nu ngime a rogo yaal to kiino xe waage gima rogo yaal to buge oxe andona ye ten refo ken tandum te ɓataxino gar tena lewe meek o tuleer sallallahu alaihi wasallam a sog taga doon koy a leye la yadkhulul jannata man la yu'minu jaruhu bawa'iquhu muttafaqun alayhi mboolem yaal xam-xam ke a yoonayo a mbogo layo ñuxro lek e ndokke rokkiro aljana mukk e rokke aljanna mukk oxu andona ye gime rokke aljanna nda yit oxu andona ye bugeer oxe andona ye ten ref o kentandum o xaagna rokke mukk aljanna oxu andona ye kate lora o kentandum mute fodna rokke aljanna la yadkhulul jannata te rokke aljanna man la yu'minu jaruhu oxe andona ye bugeer o kendum nda bawa'iquhu buganiran ke andona ye ten ref jam mute fodna rek kate lora oxe refna o kentan mo xena oxu andona ye gentando fa kade mbuqayo mbude mbodna woxe lora in o yegange rogo yal fo xoxum asuto xana wo to aljanna xonkiran yam xataxu kade layaye o pompitero lengo la andona ye kate fot no saku a yaqa o saku la fop yaag fat i mbexey bo o ñowole i mosanit to o tule sallallahu alaihi wasallam alayana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li haqqihi ma yuhibbu li nafsi te o tulera laye o leng na in gim kera roog ngimum na a wod to refere ten kat kete hena na xoxum te ref jam feyene kate yene ino xe andona ye ten ref kendu yago xuna ñowa na saate mbito ñowa no sowax mbito ñowa no mbin to ke hene ona xoxof hene ino xe gentona rogo yalla lay ngimof na ga inum o jul anga jabim bugim o xedangam jabkim ci kirong o layata nga mi wona layata nda mi nan gilo xirong o xu rogo yalla nan gilo xer na koy wo yaqoha o tulera retax sax bote miñ te lay o xe gentona ci en jam ci en ka andona ten ref hafiya ba halalum fa aretanga ba abugo fi mandargana taxna halalum fa halalof njaawale ox ker way ba ref maga sikra foten areta bana tetale andona ye ten ref a tetale xajna mbindof fo mbindum a tetale xajna o qolof fo qolum a tetale xajna calel fo calelum ngir te mojo mos rek wo ci en hafiya to ande na padax roga fogu yaag o kino xe aretanga o tuler sallallahu alaihi wasallam aretanga aqicha jam ba agar ba lay kene fop imbara ande fangen dal jam som ten xejuma tele qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o retanga na bukhari fu muslim xano sab inta te la yamnu jaruhu an yaghriza khasabata fi jidarihi te o kenta no faritanga ba sipa ke andona yeten refa tet nder halalum foke andona yeten jego ci en hafiya yam kagna ten ref ka andona yeten a woddan ka o jegnuno la yamo fet awaga rek ba sutox adna mitteret bo wo fo xoxof o samir bas lo fa yok men andirawe ka jegona foka jegerona fo halalum yaga te xaj men ciow yak koy fat uf kene bondik o tuler sallallahu alaihi wasallam o khelayaye rogo yal kat ten laye wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu fatnu ndamir no ba ko le andona te refo ba ko le refna o ba ko rog fatnu ndam ten yam mbolo ten ref doole fatnu ngibox no ba ko leng te refo ba ko le na rogo yal subhanahu wa ta'ala nun julit ke fop mboga yaay mboga faap yam mbolo ten ref doole nu sambranga doole nu na mojo new o xu garna asunga nun awaga nun tig te lay koy fat nu mbexey ba kene kat nu ndam ten
retangana muslim o khelayan telaye al muslimu haqqul muslim la tahasadu wala tabakhadu wala tanajasu wala tadaburin wala tadabaru wala tabbih ahadakum ala bayhi ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana telaye fatnu sadik ngibox no ɓakole na rogo yal naate moƴna sadikit no gim telaye way way barnu ngañanir barnu qicor ndayi tamin barnu ndet ba samrayo ndi neno wa andona kanu non ra o xurefna adal fo feso kinof a cinji barnu ndeti tamin bo soxodrayo kam nun yam al hasadu la yasud o xe soxodna jirñox kena adna jirñox kena al akhirah iyakum wal hasada fa innal hasada yakulu al hasanat kama takulu narul hasab tele barnu soxodir yam coxod a ñamay api amusu ne andona naga fidel a ñamta o juut coxod a ñamay api apaax ne fidel a ñamta o juut naga a doxit kan yak fat i mbaño soxodir kam in kene fop te leye koy te fat i mbexey it ande fat i sadaroyo mbolem ku andona ye ten ref xa ñuxraq ke te leyna in o kiino paax xañaan ke piccoor kaan bodi at ke ndayit ref ke oxa andona ye ka te fañrel mute fodna ndaret ke ba a jeg ka andona ye ten ref o njaaku nga andona ye ten ref o njaaku ngeño ɓaal te dal fino ɓakanda oxe andona ye ten ref o kentanum te leye la yazlamuhu wala yaxzuluhu wala yakzibuhu kulli muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu te leye fat nu ngorgorloox ba oxe andona ye ten ref o kentanof baret bo duudalin ten ref ka a paalala ye tuumaal ba duudel oxe andona ye ba duudil oxe andona ye ten ref o kentanof ba duudlin de ba wenin te ref ba xasin oxe gentona te ref o kentanof ba xasin ndayit baret bo gacc andin te ref ka andona ye mu foda rek ka o laya mba o fi anin ka taxna te xefel ba xef norin ba gacc andin ndayitamin ba fenanin yam iyakum wal kazbu fa inal kazbu ya'di ila al fujur wa inal fujura ya'di ila al nar iyakum wal kisba fa inal kisba ya'di ila al fujur wa inal fujura ya'di ila al nar telay fatnu moy to xappen kate bisa nun no bok te ref kaccor to kaccor neena fu bok neene kate dox kanun babi kanun fidel yamo o ku xesna bu commencer fena rek rokana sukk ne andona ye ten fofu mbolem xaccabi xe andona ye dena mbetayo xat ton ma noke roga gid mer la kag na fop xana bax wi tokof yak fat imoy toxin yag fat imoy tox kene to ande rogo yal ngase ngasno xer refa xa andona ye ngentan kate dole andin abug muy mbodna ngena nan ba dara yaqox ke taga ten taxute leye nun we ngenda nun nanga a ku andona ye ten ref no ken nun na layra nun ra ndetra nun na ngeta yaag fat nu mbexey bo xu refna a fofan oxe andona ye ten ref o kendum ke andona ye ten ref sutura yam nu sutura andange a qoox nun nu sutura andange ndeer nun yaag musiba xana rimel no ke andona ye ten ref o ñow nuno le nu ndet bonu mbaag kate nget moof mbaxtaan mbeto leng na nuun a xool wa o kendum te leye o ga'anga no kendof ka andona ye o leyangaan mbinduma gef tiimi fo kaag na simtina roog xan rogo yala a sutura andon o ga'ananga no ten no ka andona ye o leyangaan xana jarani te xiroox mba te ret bo a lorale oxa andona ye o ɓeemo mba o teem mba ɓaslum wo fo xoxof kat fato xajit yifo fe rogo yalla layange sutra andi o xene o tuler sallallahu alaihi wasallam laye
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم الكربة من كروب الدنيا فرج الله كربة من كروب يوم القيامة fatnu sutra andayo nder nun fatnu ñowayo ka andona e suturayo kunu ngana nokkino kenu ande nu lena ngano ten te atin problème mbit kagna kat awagaret ba arimanin ka andona e fot keno ten ndakana yakko ñowum a kagna fatnu sutra anno ten a fetanga rogo yal a sutra anda nun ten taxute laye man faraja an muslimi te oxu andona e a sutra anda julit min kurubin dunia no keke andona ten def problème keke refna aduna farajahu llahu rogo yal kana sutra andong min kurubin yawmal qiyamati no ñirax ka andona ten def ñirax ka i ñiror ka o ande xana ref sutura magna na alakhira akom bes penc ya koy in wela nun rek o mbaxtu nge daba in xaja rek i ngedana nun jam ngedana na xoox in laya nune bana talata fe na gara insha Allah fat i mbugir i ngir singir to lingir to mbaɗo xaroog inchallahu rabbi to saɗerin in uridu ila l islah mastatatu ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musuñu gis rajo boo xam ni